Hea ki te rangahau mā tauranga o te wā, nā te rōpū rangahau o Pūkeko, tokomaha ake ngā uri Māori e haere ana ki ngā kura taumata whairawa. He tohu pēr tērā te tauranga o te piki haere o te tokomaha o ngā whānau Māori e whai ana i ngā tūranga mahi teitei i roto i tēnā wāhi mahi i tēnā wāhi mahi. Hioi aha koa te whairawa haere o etahi whānau Māori, e hari te mea e hua pai katoa ana tērā ahuatanga. Arā hei tā etahi ko te whairawatanga tētahi o ngā take, e whakatōtara wāhi rua nei i o tātou hapori me o tātou kura. Kei a pēr te Melbourne ngā whakamārama. Kua puke a katoa nā kura taumata iti a ngai Māori. He oe kai te hunuku rātau ki nā kura whairawa. There has been, during that generation, the rise of a whole generation of well-educated, reasonably well-paid Māori, and we think that what this change in the school population is showing is a real change in Māori socio-economic positions. E ai ki tētahi rangahau hou, kua piki ake te rahi o nai Māori i roto i nā kura whairawa, mai te tau 90. Ki o tautahi, he kotahi mano nā Māori kua nuku ki Tauarohe i raro i te mana whakahaere o Ngāi Tahu. He oe he take kua pā kino nei ki nā kura taumata iti. Very poorest schools are getting smaller and smaller and smaller and browner and browner and browner. And I don't think that that's good for ethnic relationships in New Zealand. And I don't think that it's good for those schools which are struggling. E aro atu ana nā mātua o tēnei whenua ki nā taumata teitei. Ko ia kua hua mai ko te rerenga mā. Ko nā tauira Pākehā hoki tērā e eke ana ki nā kura whairawa. He hau whānoi ho nā tamariki Pākehā, kai nā kura taumata iti. We've permanently made the schools in the poorer areas of every town city in New Zealand smaller if they're low decile and larger if they're high decile. Kai wa hoke i nā kēti o nā kura te raru e takoto ana. Ko te pōhara, te rerekētanga, nā mani hua iti, e tahi o nā raru. Manohi anō, kai te tupu te rahi o nā tauira o nā kura whairawa. He oe ko te raruke ki te wehena tauira mai nā kura kai nā taumata iti, ka mimiti haere te pūtea tautoko. Ka mimiti haere hoki te puna kaiako. Every time a school loses 30 kids, it loses a teacher. And these schools have seen teachers have to be laid off in order to cope with the smaller numbers. Hei tāna me haere nā tamariki ki nā kura o rātau ake hapori. Kai reira pēr, te rongoa hai aukati e te raru o whakatauke. Pēr te Melbourne, te karere.